بسم الله الرحمن الرحیم. تداداران شکر منت من تداداران شکر کن منا عز الجلال قادر نطبه سیلی منی کپتام رحم مادرہ بی طلب جوڑ کنت خود ہما تقسیم برا بعد از نو ماہا سرزمینہ کھیت دنیا اسرا مات پیت خدمت گزارا مثل خاصن نوکرا داہمہ پیشکش کنت شاد و شیر و شکرا جانبا صابون شودید بوسیتی ست شکرا ردیدان مسکو گلابانگو اود و انبرا قول منت بی اصابہ حچ مبادش من دل برا 14 سال عمر رسید سیر کند گون کوترا رب بخشید بی اصابہ دولت و سیم و ذرا ازوتا شرط نمنید ہیچ کسی دیما ترا نامی دردہ حت مسلمان کلمہ گوی ظاہرہ حکم قرآن نمنید سنت پیغمبرہ ظلم امراہن شپر روچ خاص پر لاپ خاطرہ دعوت حقدار ہمیشن چے یہوداں پیسرا امر بر معروف کاراں کس مسمجت مسکرا یا کلمہ گوئی راہ آرک بہترین صدقہ پرا کلمہ وانی تین زبانہ دل سیاہیں اندرا بازگوتی لاپ غلام عاشقین پسی مزرا روز و شب جہد و جفائیں نشتہ خرس پتھرا مسترا رحمنیز دلارا پر نزور و کسترا نے نمازی خوبی وانی نے توبہی در خاطرہ ماہ رمضان شریف پر دب پچیں مثل خرا حالک حکمہ حقا نمنی شریعت پیغمبرہ پیشنو پوشاک ڈولے پر کے نیچے کافرا در دوچند کشت کوشند مثل شیر و ببرا شہر سو ہیروین و حفین ناشرین زورا ورا میں گتی ناصر پدیاں انگا معلوم نہیں ترا ماں کجان شرما برویں گون یہوداں پیسرا اسرا گرداں کے پاداں ایبا پورن ظاہرہ نی شگانی پش نگپتا پس سگاریں کمبرا پیسیگیں علم دینہ پر نزانک مرتگن علم والا ملکان نبی تا خوشکن دستان نشتگن پر نزانک و نسنجک رب پاکا برتگن دور درازا علم واسطہ سربراہا نشتگن حق کے باطلش نزان تک سنتا پشکپتگن سکائن اگن نبی تا سال عمر گوستگن رب بزان بارین شفیما دست و پاد ششتگن حاجت کپتا پا تیمہ حق دیما مشتگن بانگ آواز و توارا چو گنوکان جستگن ہچ کسا وانک نزانتا چو جڑا ابرستگن بدت و شرک شکارا چو نحالا رستگن ہچی کے حکم قرآن درو ہچی کے حکم خداییں درو قرآن لکتا چومن و چوتیں ہزاران در گناہاں بوکتا علم دریا قطرے قطرے مثل مشکا چکتا برکت راون ریاما دیم شودک سکتا راون را قرآن ہما ہے کہ میں نبی ملتا ہر کجام شخصا نمن تک نامرادیں سک بولتا اگر حکم دستور نمنیت قیامتا ہم رولتا پروتا آئی بھی سمجھت مصطفیٰ سنتا واض و تبلیغا نلوٹیت بلا کبتا زد و کنتا تبلیغ والا ہیں چی بیتا یا نقصن وتا رات بیت شیطان جندے ہنچ بیت مثل پتا ہرچی لاپے بیگار و غلامی آود دوست داری بدتا داہما تعریف ستائیں برد لیکھتیں وتا عالما انظام جنتیں بحسد و کنتا دین دائی غلاما جنت شگان تومتا عمرہ گوازینی تمام گون خراب صوبتا پر رموز و گپ و کلاگ در جلال شریعتا ہر کسی حق نمنی مستحق لانتا دین ہمیں یقین خدای نیز دیگر دین مرا ہرچی دینر ہر کسی دینر بکنتیں در لانتیں ترک شرع قیامت روچا ذلیلیں توک زنار من گورا رنگی برگردی سفیدن مثل سیاہیں ہنگرا ہجورا دوست نبی تین واجہیں پیغمبرا منگورا بندہ پرشتہ گرد گرانی ننگرا مبتلائیں گون عذاباں چو رچوکن جنبرا ہچی شیطان غلام آہنک نکت واضح اثر برتگن شاہیں کریمہ زانگو عقل و بسر روشنی روچا کنتیں مادنی رہا گسر یک حسابت نزد ایشاں قیمتا گر گوہر گونشاں کالا نیات واض و گپ و خبر مات ماتی نزانہ چینا حق کے پدر برات پہ براتا وطیگا بست دوایا کمر پنت سوجان نظیری آخری لوقت جگر پہ اتفاق و اتحاد سون میاری گنگڑ دگر لال بخش راونڈا کتاب نیت پچھت شور کتا ترہ توحید حقیم بیانا بے اصابہ دور کتا شرک منجار مرید شاہریتی کا زور کتا دشمن ایمان پرچا بدت آسرو کتا
بدت لائٹ بجلی پروردگار کور کتگ تی آپ سنگال و سپائن مہربان اسور کتگ تی شرک و بیسوبین کلات پروشتک حاکم ہو گور کتگ صالحین دین نے محمد پر ترازو طور کتگ 70,000 لاکھ صالحین دین نے تو دو چور کتگ شیر بلاو حجدیائیں آرتا مورے مٹ کتگ 7,000 افسوزن پرتو چوتارا جٹ کتگ دین بدواہاں قدیمہ چونا صوبو کٹ کتگ دیہو بندی یا بیرلی تو کسارا بد مگوش از منو التو ہزاران بہترن تے پائے کپش گیبتو انظام تراشی خالقہ بنتے نوش جو دو کوشش کن وطا چل باطل رہا بکش تو گوشر راوان دے عالم بشپان کو شوانگن چند ہزار مردم جملے پاگلو دیوانگن مثل منجارا ہمیشہ مسیطہ پانگن دعوت تبلیغ قائد پندگا توتا دلمانگن پر خدمت کارا وطیگا مردمان شاکارگن پر گور و حقال و نیوی زور کثیرہ دارگن یہ تمام عیب و شگان و تانہان دس پارگن رب رحمت بے حسابہ پر چو رگام اگوارگن دین کمزور مسلمان داہما دلوارگن دعوت کار و تپیگن چو مریضہ نارگن سنت حق خلافت باطلہ سنگارگن قدرت توحید نزانت کو نتاپش دارگن مسکن ہوتی لاپ غلامت دیگراں پندارگن غیر ذگری خازارت کے جنو کا جٹنا دین محمد مصطفیٰ وزدلو دوستا دل پٹنا لیکن ہج کسے گون تو نوشتا کہ راون حج مٹنا حضرت کا حسن حج بیتن قیمتی پر مٹنا یہ ہمار کوپری بلا ہیں کعبے مٹو سٹنا باہو بیفار نیند کے لیسنوں پر مٹنا دین مرکز پاکستانہ بہترین راونڈنا سکھ سکھانا ہمودا مردم گیگو اڈنا علم برکت و ثوابہ نام و نمودی زنڈنا کعبہ مٹو حسابہ سک نزور گونڈنا از تمام روح زمینہ بہترین جا کعبہیں بخش کے جاہیں گناہانی آ مقام توبہیں تھی خبر دروگ و غلطن حقیقت چو نہیں اگر علم سکھک بعض ثوابن حکمت شانی شہین 49 کروڑ اجری رسیدن حدیث واجہین گپ گفتار نبی ہر کسا منکرین روح قرآن نبی آ سراسر کافرین ہر کسی ایمان تہا ہست آج حکمی نادرین گر کسی شکا بیارت مثل دجال خرین آ کجام جنگیں کے عالم ازشما پشکبتگن جنگ میدان جہادہ درستی میں مولا مرتگن حامی غریبیں عالم دانا لوگا وابتگن تا ریڈیو اخباران گوشتا یا کہ تو دیتگن خاطر ڈوکال کپنتے تو ندانے پرچیا آئے گن رنج مصیبت میں وتی بھی ہی چیا برکت نے پسلو کشارن کپتگیں مال لوچیا خالق حکم نمانن بہلار و سچیا یپگیں مال حرام مثل نائی موچیا خواہش و حب و تمنا گم بگاو ناچیا کی سگو بین کو بغل پر حرامی گواچیا حالک بخشی گناہ بندوے یکچیا شیطی جملے غلط تین دو جلال ہم رنجنا پر شرک و منجارا غلامہ یک بہانی سنجنا اچھی شیطان شریکن ہما گنجنا دعائے میں کارا نیایت کہ ما خراب و گندہین ما مخلوق غلام درست خدای بندہین توبہ کن جلدی پدا تر رب تی بخشندہین کن وتی نفسا ملامت اگر دل تی ترسندہین حرکتی ربا مدروتی قیامتا شرمندہین اسی مقصدہ پاہمیت ہما شخص کے عقل و پاہمندہین توحید خاصیں غلام عالم و خوانندین تقوی دار و پرہیزگارین خاص خدای بندین اسم اللہ غلام پا حساب مانا کنت شش حروپن 2 نقطہ ابجد ساسا کنت 220 شش گون سیا کرسا کنت در حدب تیرا برابر نقطہ جہاں جنت سنت توحید گپان چو چراغ روشن کنت